Ese utekereza iki ku mupira w'amaguru? Tekereza bimwe mu bitanga ibyishimo ku bantu uyu munsi. Ese wabasha kuvuga bimwe mu bintu 10 hatari mu mupira w'amaguru? Ese ibi wari ubizi? Ese wari uzi ko ku isi hari amakipe asaga 4,000 ya football yiyandikishije kinyamwuga? Wigeze umenya ko Stade Amahoro iri mu masitade akomeye muri Afurika? Ese wari uzi ko Cristiano Ronaldo afite ikibuga cy'indege? Kaze muri iki kiganiro Gen Fabrics. Uyu munsi nakuzaniye urutonde rw'abakinnyi bahembwa gatubutse hano ku isi. Nakaze. Umukinnyi wa mbere uhembwa gatubutse ku isi ni Cristiano Ronaldo. Ubwo misa murushize na bwose bikaba bidatuma aza ku mwanya wa mbere. Ronaldo ahembwa amafaranga asaga $330,000 z'amadolari y'Amerika. Uyu afite imyaka isaga 39. Akaba kandi yaravutse ku itariki 5 z'ukwa kabiri 1985. Akaba ndetse abarizwa mu ikipe ya Al Nassr FC. Si ibyo gusa kandi kuko yakinnye mu yandi makipe arimo Manchester United, Juventus, Real Madrid ndetse n'izindi. Uretse kuba umukinnyi wa mbere ku isi kandi akaba ahembwa n'amafaranga atubutse ku rubuga rwa Instagram. Uyu akaba ari umuntu wa mbere ku isi ukurikirwa cyane kuri Instagram. Cristiano Ronaldo akaba ahembwa amafaranga asaga $3,000,000 z'Amerika buri ko ashyize post kuri Instagram. Ukuvuga ko buri kintu cyose kize kuri Instagram ahembwa $3,000,000. Ku mwanya wa kabiri turasanga undi mukinnyi ukunzwe cyane. Uyu mukinnyi akaba yitwa Neymar. Neymar akaba ahembwa amafaranga asaga $164,000 z'amadolari y'Amerika. Uyu akaba yarakuye amafaranga y'ikene cyane ahanini muri Paris Saint-Germain. Uyu munya-Brazil akaba afite imyaka isaga 62 ndetse akaba yaravutse ku itariki zisaga 2 z'ukwa gatanu 1992. Ese wari uzi ko Cristiano Ronaldo ndetse na Neymar bavukiye ku itariki zimwe? Neymar ubu akaba akina mu ikipe ya Al Hilal SFC. Amazina ye yombi Neymar da Silva Santos Jr. Akaba afite uburebure bwa metero ingana na metero 1.75 z'ubuhagarike. Ubu bikaba bivugwa ko uyu mugabo afite abana 3. Ku mwanya wa gatatu turasanga umugabo w'icyamamare witwa Karim Benzema. Uyu akaba ahembwa amafaranga asaga $132,000 z'amadolari y'Amerika. Benzema akaba yarukanye Ballon d'Or mu 2022. Uyu mugabo akaba afite imyaka isaga 36. Karim Benzema ni umwe mu banyamafaranga bafite impano ihambaye cyane gukina umupira. Akaba afite uburebure bwa metero 1.85. Uyu akaba afite amafaranga ndetse akaba afite umufasha we witwa Paul Gathia. Ku mwanya wa 4 turasanga umukinnyi witwa Kylian Mbappe. Mbappe yinjiza amafaranga asaga $115,000 z'amadolari y'Amerika mu mwaka. Uyu akaba yakinnye amakipe menshi cyane harimo Paris Saint-Germain 2022 ndetse n'izindi. Gusa Mbappe akaba azakina muri Real Madrid. Kylian Mbappe akaba akiri muto cyane kuko afite imyaka 25 yonyine. Uyu Mufaransa akaba akina mu ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Mbappe akaba afite uburebure bwa metero 1.78. Ku mwanya wa gatanu turasanga umugabo w'icyamamare mu mupira w'amaguru. Uyu akaba ari Lionel Messi. Messi akaba yaramenyekanye cyane akina mu ikipe ya FC Barcelona. Wibuke ko ikipe ari nayo yamureze. Messi akaba yinjiza amafaranga asaga $100,000 z'amadolari y'Amerika. Lionel Messi akaba afite imyaka isaga 37. Ubu abarizwa mu ikipe ya Inter Miami. Leo Messi akaba yaravukiye mu gihugu cya Argentine mu mugabane wa Amerika. Mu mwanya wa gatandatu turasanga umukinnyi witwa Erling Haaland. Erling Haaland akaba ahembwa amafaranga asaga $172,000 z'amadolari y'Amerika. Erling Haaland akaba afite imyaka isaga 24. Si ibyo gusa kandi ko akina mu ikipe ya Manchester City ndetse n'igihugu cye cya Norway. Erling Haaland akaba yaravukiye mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse kandi akaba apima
metero zisaga 1.94 z'ubuhagarike. Uyu akaba ari umwe mu bakinnyi barebare uwo tumaze kuvuga haruguru. Ku mwanya wa karindwi turasanga umugabo witwa Sadio Mane. Sadio Mane akaba akora asaga miliyoni 34 z'amadolari y'Amerika. Uyu akaba ari umwe mu bakinnyi b'umupira avugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abenshi bamuzi ku bijyanye na telefone yamenetse ndetse no kuba atakunda kugura imodoka zihenze cyane. Tugeze ku mwanya wa 8 basanga umukinnyi witwa Riyad Mahrez. Uyu akaba akina muri Saudi Arabia mu ikipe yitwa Al Ahly. Mahrez akaba akorera amafaranga asaga miliyoni 32.8 z'amadolari y'Amerika. Usigaranye abakinnyi babiri bonyine. Ese uratekereza ari bande? Gusa mbere yuko utekereza abandi, banza ukore subscribe hano sharinga video yacu ku bantu benshi. Ku mwanya wa 9 basanga umukinnyi witwa Abdou Coulibaly. Uyu ushaka kubita munsi. Gusa icyo wamenyaho nuko ari umwe mu basenegalizi bahembwa gatubutse ku isi, ese kandi bakaba baboneka abantu 10 bahembwa gatubutse ku isi. Uyu akabimwa amafaranga asaga miliyoni 41 z'amadolari y'Amerika mu mwaka. Umwanya wa nyuma ari wa 10 basanga umugabo witwa Harry Kane. Uyu mugabo umwe mu bakinnyi bakoze izina cyane ndetse kandi akaba anahembwa gatubutse ku isi. Uyu akabimwa amafaranga asaga miliyoni 34.8 z'amadolari y'Amerika. Shima wowe twabanye kuri uyu munsi, nagusabye kuri subscribe kandi uko gusharinga video yacu ahantu hose. Fabrics muvandi ndagusabye mbikuye ku mutima nawe bikuye ku mutima, barira unkandire subscribe ukande like follow, binabaye ngombwa sharing, ariko mbabarira ndagusabye kanda subscribe, bikora bikuye ku mutima mani bikore.